Ama ina talifusa bah kesoaya ita Yesu Keriso ta fodoroko daromalilo walangi badata faano dededa. Ya iroroge dedemi aba gera erami faoha hau dede adre kelo walangi sebelum roy bagera era niha fefu bah Keriso Yesu. Ya duhu. Taromalilo walangi berhuhuo heda basima are tebaso moroi bazura Sara Tesalonika Fazalima ngavua si Sara irugi si Felezara imane taromalilo walangi baba bawania baba ginetenia adre balemo guna khemila sura khemi hadia ia ya ami iratalifusa ya ami saai zangila sibai hule ve asozanaga bazi bongi si manuwa aso bawa zo aya adredania nalawa esa ai dania no atule no ahono abenada nia i ozumage i khame i rafaate kiko hule simani fa afeke hulu bazanabina bate bai moloi ira baya ami ira talifuse batenga siso bazo gemi-gemi fa ikhame ami bawa adre hule zanaga ono haga sa ami fefu ono zima tenga bazibongi so ita batenga bazo gemi-gemi babai mere-mere ita simane tanebe adre ena sinomau so ita sile mabu-mabu si meresa baba si bongi mere basi mabu adre baba si bongi mabu baya ita meno basi ita babai mabu-mabu ita ta obaru gereba famati adre ba ereba fa omasi ba ta otakula da kula adre fanutena fangorifi tenga sababa mater fenu heda i honogei ita lo walangi haba vanuda fangorifi ba kezo aya ya ita Yesu Keriso sinomati salahida ena auri ita fau khenia awenia he sinomauso ba he simur adre fau mami farau dede na wami ba fau mami tolo na wami si mani falau misa ai kei irugi da eba babaso ayat tidak romalilo walangi uabai drama ina fefu ya ahovu ama ina talifuse bakzo aya ya ita Yesu Keriso tuho da romalilo walangi ni angerenusida ya ia da fau mami tolo na bumi bavo valoi fi asozo aya ama ina batalifuse fefu ya aboto badededa wa oya si bai vo derdede to bagulita ne are medro mana ba perkembangan zaman ia dai oya mana sigi boho sabe nata ila basaka deni dededa irege danya niha hule merasa nyaman mana basabe nalarasoi ade hule akadeni mana dede ba alua mana ba arere oya mana ta ila bagi nete ia dae oya si tebai me fena ba ia dae oi tola mana ba oi zara lawa ni hadania le fasala babolo baba malu da fefu ya ita ha mengikuti zaman na ta ngerege tede daira ama ina hule na inete si so ita ya dae hule na i hipnotis ita hipnotis niha irege hule niha de le sadar la o mana hadia zalua ado ni mana dede bangapala hadia ia ni ila ilahur irege olifu niha wasolo hea ia to bali fadedreu khelo walangi da uma fefu ya buto badede da irama ina ba ibalo baloge ita ngaluo wanguhuku luo safuria fato hari zo aya ya ita Yesu Keriso si medrua adre boi arere boi ita lui ita ineto data faano ita ina sadar ita adre ya ita fefu data fauma data fangilama na vuda fauma ta opakha zatula da fauma ta tolo na vuda ba vo paloi fe asozo aya
Ifangilama banua di Salonika Paulo ena ya ira manginana ba mamaana ena utenga da ni alura hawa aragi neta to hari soaya ihadra ke badedera Paulo bahasa balu to hari soaya balu isangila hawa aragi neta nia fi aso soaya ada hulu fi asosa naga sila mudena dena Bahiza niha sila faduh dede soaya. Niha sauri bazo gemi-gemi na. No are remana bagi sa isa dede gulidana. Irigilawa no atule ba no ahono. Ada dania basi samuza inete basi lela dena. Itur ira fate kiko. Hule wa afeke hulu baza nabina. Iruge inete wa atu pudaono. Basi le mudena dena. Ihadra kera Paulo baya ira no onohaga tenga si soba zo gami-gami ya ira si sofa aboto badede si sofa mati ada ifangilama ira Paulo ena ya ira besi mane sauri bazo gami-gami sila halai mama ana sila halai manetena bapo paloi fi asoso aya ena banua di Salonika sopa maana mafanginana ena dan nya tokia ira na to hari so ayade ihde kepada dera Paulo vatenga baba mater fenu heda I honogei italo walangi ha baba neuta fangorifi eluhania ba lo walangi ade wa I honogei wa auri sama tikenia tenga ena gena fenu tenga ena te ala tenga ena mui mate hisa ita tugoi niha solo oya ia sama tikhnya so aya ita Yesus Kristo baba neda fangorifi ada iwasi bai khera Paulo ena fau mala tolo na vera baba mangilama baba masuki badodo ena bui aruru ena isoba maana todo basoba maana fa auri ama ina talifuse bakhazo aya ita Yesu Kristo itaria ita goi hula zauri bazo gemi-gemi ibu amane kheda wa arrede de bagulita nare hula natarasoi atule mane basakhi mane baba rasoi da ulida nare da ufifu oi amaterewa gafeha saudara todo ena utaroi lo walangi ena olifu ita baba nuno Yehova ada wa la rur de duda irur de duda fa abul ka fu fa abul gulitana ga gohita de ga fu khair ama ina ena bu tasuno zo aya ena fa de go talwada khlo walangida ena ta mana gisa isa de gulidano ena ta mana arur de duda babulu so masih ka fu kha da gohita de ga fu kha Huli simani sebuah ilustrasi mila falua rafesi bua ira afuha oyo hulo bada ufifu daga falo gafuha ba fifu ngawale hadia yang ngawale gafuha oyo rudu mino orudu ira fifu bala berek rafe tu horafira adria iya da bisa lala ena niha gulidana arur dudu ena boila suno Yehova boila falkhami lo walangi susamusa gafuha ibe putapania imane hebisa na da falua tawal baniha waleha doi sorugo iregi dania na la walinga ke la hadi sorugo niha ba iregi bala hadi la falosi sahi lela alui lo walangi ber lesah tu hadoi sorugo ba putra pada ba lui tema da ka falorafe ber imani banguma fifu agama fifu zisofamati to bagulitanare aboto badedu rabaso zorugo so juga fakatane be ibe ezui putrapania goi imani banguma hebisa zui nada tawa baniha wale hadoi narako
Irege dania na abot ba dedeniha mazu lawal niha lehadei narako are ba irege so masih dedera manela falua. So masih ira manela o irege lamane bah dedera le sahat tehadei narako. Ba pendapat azui saate ba lei tema ka falorafe. Berimani ba nguma fifu zamati ba agama wa gulita nare fadu dedera vaso narako. Le araso gafeha so da dautan furisibai. Ibe pendapatnya imane. Hebisa nada ewo itawal baniha. Tawal ba degi dalingan niha ena lao heda tamane hera sidruhu sosa zorugo basoga inarako bahizai arasi bai nasaginete baboga mudau irege bai mi faraseka ami baba malua ko fadia iya arasi bai nasaginete le baba alio itema da pendapat da kafalorafe ba fifu gei rafi gafuha si soba khabatau latema tedera lawa atul sidruhu da tabi fodar dedera wa arasi baina saginoto irege hasil kafutus arafera ba la falua la teroi gulidana ama ina batalifusa hadia sinang tahal khada ba ilustrasi dai da azo der da to bagulitana re tamane ba ngoma arana saginoto wa to hari so aya irege dania bahule arre mana ni hato bagulitana bazima are badaro mali lo palangi evangilama ita wa fi asoso aya de hule fi asosa nang le mudena duna le mu ilha varginoto fi asonia i hule fi asosa nang le mudena duna ada berda irama ina bai sowa arrededu bai tawa ba arana saginete anau nasa ginete abele nasa potogu abele de lagu tola nasa mangerang-ngerado bai tarere ita badau berme fa abele gafeha mekeno dau babo der tetuniha ena imama anu ita medro manu sebuan ni wa enia ni adru daro mali lo palangi kheda bazim akhir waya ita no ono haga hana vato bali ita ono haga berme no mamati no fadu deda ke Yesu Kristo no aboto ba deda daro mali lo palangi adru data o orifage wa auri no haga wa auri wa mati wa auri wa afadu deda ke Yesu Kristo ta o orifage daro mali lo walangi bai aheta baba orida vo amuata zamati iregina no mama ano ita bongi ma ta falua daro mali lo walangi ta suno so aya iregidanya na irugi tohari wa tohari so ayado balu tokea ita bermin no mama ano ada iwa badaro mali lo walangi ni basoda megeno bada ina bai mere ita babai mabu ina iya ita ta o baru gere bafa mati ere bafa omasi ta o takula dakula adre fanetena bafa ngorifi ina ada wa urida irama ina iregewa site suno manedi so aya banga bala di faluada banga bala ni era dededa irege hena tohari so aya bazilemu dena duna balha di heda sa ifa tokea leha di heda fa atau bermino tohona mama anu wa orida no tohona mati ita no tohona ta musoy de so aya baba orida bagulitano fifus da irama ina bermeso masi so aya wa ihono gei ita tobali sani mafangurifi tenga bava ne da fanguhuku data falua bata o ozui go hita de so aya dai ena efefu ni hamaguli danare sani mafangurifi tenga sani mahuku adre fau mata fangilama na vuda da fau mata tolo na vuda baba masugi badudu
Na so dali fusa da sararete de bada ta fasugi bata dunia ta fuli ta kaoni ia. Ta fangi lama ia ta oguna dar mali lo walangi. Ta oguna wa omasi baboloh ia mangavoli bah zo aya. Samusa te berme ohita de zo aya. Ihono gei ita fefu ina towali sanu da fangorifi tenga babang huku ada data fa maduria samusa de are ya ita sino aboto badudu ya ita samati ta fa mabazapa apa famati ta dunia una vuda baba nuno lo walangi ta dunia una vuda baba musumangi soaya ena boy arere de bala khami gulidana boy arere de bagi sa isa de bagulidana re data fuli ita bah soaya data fau mata tolo na voda ta orasi Yehova ina fau ita hasara dududa bava nuno lo walangi te sunu diso aya ba daromali arriba ta argeha ba vanolo ya ita bava malua bala lava orida sirama mangada ita ama lo walangi ama ma ada sawagele daromali mesino marongo sino farongo gehema ina sohema pamangilama sohema pama anu bu aruru de mabagulita nare bermi fi asome hulu fi asosa naga ya aga no ono hanga badama o ma falua ma o orifaga fa boy to kaya de ma na ina to hari da uga basilema dona dona badai zo aya ya aga Yesu Kristo no mangadu da aga ya duhu